talaga? Ah, gusto mo pa? Ano sa mga. Sa? Mangga. Ingahad-gahad niya dito ang mangga sa kasakay. Uh, 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 uh. Baby, Di na si mama magsugna. Kaluto pa. thank you for watching. Isuko pa. Ha? Nasulit pa. Di lagkaon. Nawalan ada gana magkaon inadura. Wala pagkaon mo. Ang sarap ng bagang sada. Yan. Kuha na. Somebody who can love Hi, Sir Rob Pastor. Thank you for joining. Welcome to my live. My live. Makaon kita para dito mamaya. Welcome to my life. Welcome to my live. I came from Germany. Sir Ralph Pasler from Germany. Hello, thank you for joining again. Thank you so much. Thank you. Arigatou salamat. Pag-ibig na nadarama para lang sa'yo aking sinta at hindi iibig sa iba. Itakay ako na nagbutog ang BCG. Naputunta namin si ma'am. Hindi ko pa nakapot si ma'am. Si ma'am Jim. Wala din si ma'am Jim Clear eh. Busy pa. BCD. BCG. Ano mo? Sandy. Sandy. Ang kami, nabutog ba ganun din yun? Dahil. Sino naghapot? Pero mamaya ano ka-intouch ko kasi ma'am. Busy pa yan ko. May ano ka na sa rasaan. Sabang ako. Sa Manila yung injection na. Ha? Sa Manila yata yung injection na. Doon? Wala sa Manila pa yung kanina. Tapos biglang nagbutog. Iba man yata na injection kanina. Yan ang sabi si Junior sa Manila. Kaya BCG, pagkabuhay na yung BCG naghipa. Thank you po sa Sir John in the house. Oh my God. Thank you po Saka. Miss you, Sir John. Hi, Sir John. How are you? Thank you po Saka in the house. What's up? What's up? What's up? My sister, Sir John, she's my sister. Pusaka, General Pusaka, she's my sister. General Pusaka in the house. May gulay. Kuya, next. Next. Hi, sister, from Sir John. Hello, sister, from General Pusaka. Tapos na. Kuya. Hello, Uzbekistan. Hello from Uzbekistan. Hindi na ba? Okay, hindi ko alam. Kuya, ilibang ko na ang sarili mo. Stress ka na.
Sige mo nagkaon na doon kanina, no? Ganun sila lang, diba? Saan ba ganun nila pang gawin? Thank you, Kuno. And thank you for watching. I'll be right back. Cheryl, enjoy your dinner. Thank you, Pusaka. Thank you so much. Usak. Usak ka. Thank you for the like. Oh, Girl, may bago na yun niya. Kinaon na. Okay lang na. Dokmay. Hi, Dokmay. Ay, yun na po ng tao-tao. Kala, walang pagkaon. Malulo pa. Kami, makahilog na ito. Bakit malungkot ang basic ko? Ba't natin? Ba't natin? Parang gusto mo lang. This Russia. Why you so laughing? Ay, akala ko tapos namin ang paulit. Are you okay? You guys are brother and sister. Hi, hello. Hello guys, brothers and sister. Kaya sa inpudan lang tayo. Sir Rob, thank you Sir Rob. Thank you so much. How are you? Thank you for joining. Sabi ko, nagharanap kami kanina sa susi lahat. Tapos pag tindog di dinibinla mo. Nagkatusulid ko. Naimod ang susi. Daan niya sa napakinukuda sa bangko. Ano siya? Thank you for watching. Thank you for the likes. Baby Ash, baka man istoryahan na kita ba kanina? Dada mo sa bilhin. Thank you Sir Ang Rob. agi nato dito mang gihapon. Pabulutan. Puro pangangin. Hmm? Puro pangangin. Pag ako turog sa kanto. Turog sa gabi. Nakamuka ka. Ah, sa na ano, sa kuting. Mag-aabay yung kuting. Ay, ako din. Mahilig mag-aabay ang kuting ha. Saan pag gabi ka abay ko. Pero pag gabi ko na namumahal. Hello guys, it, yes. It. Iping. Tapos minangarap ka ba ha? Paano? Ano nagpibaw mo? Ay, nag-inap. Pag may kuting ko no, may ipak ko pa niya. May babantayan pa kami kuting. Ano ba nabinlaan inap niya? Si Papa ito nito na lang inap niya sa ikan Papa. Hi Luffy. Luffy Sidera. Nano. Nagturog siya doon sa bangko ko kahit yung kamay. Hindi ako yung Papa, di ba? Doon lang, pero di rin doon sa impudan. Doon lang banda. Oo, doon ba? Mr. Mouth! My God! Okay, I will give you that one.
Hello, my love. Sheryl, mahal kita. Mahal ko kita. Just only mahal kita. Just pop to see hi going to sleep now. Hello, sister. Thank you, my love. I love you. Si Mike. Hello. I'm fake. No, you're fake. Don't be tampo, Mr. Mouth. No tampo. Sir Paul Venter, hello, Sir Paul. No tampo, Mr. Mike. Mouth, Mr. Mouth. No tampo. Oh my God. Wala, tampo. Nagtampo ka nun. Sabi pa, ano nga, ano ko, jacket ka, jacket yung moderator. Sabi, like, hindi ko sigurado ba ako na ikaw talaga si ano. Kasi diri man, kasi moderator ko nung siya dati. Ang sarap ko yung nakandar na naman. Open-minded man siya. How are you doing po? I'm fine. Why are you in the shade? I'm a shade? What do you mean? Doing it with sister. He's not tampo-tampo. He's bas-bas. Okay. No tampo-tampo. No need tampo-tampo. He's not tampo-tampo. I can't get tampo with you. Okay. Sir Paul was insulting your hands. So he's... okay. Thank you, my love, Mike. Okay. That's why. May nag-insult ko sa ako. Kaya ano ko nun eh. In black na eh. Ni-insult ko daw ako, sabi ni Mike. Thank you. Uy! Thank you for protecting me. Ito mo. Ano? Init? No, thank you for keep people insulting me. Destroy. Hmm? Destroy. Hello, Mike. Nice to see you from Mr. Mouth. Hello, future brother-in-law. Kilala niyo din ako sa How are you doing, Mike? From Mr. Mouth. Magaling yung lagaan ano sa Barcelona naman. Kapapicturong punta ako dito na. Pag una ko nga, maudon ko mo dito. Laki yung suguan. May park doon. Banda doon. May park. Mama, pwede kita dito sa Barcelona. Sabi ko, sige, tiboy na. Sabi ko dito pa kung nakita dito. Kaya tag pa mo. Food looks good, Mike. Yeah, that's good, Mike. Yeah, food looks yummy. They're my future sister and the two. Yes. Good future sister-in-law. My brother-in-law.
Brother-in-law, you are... Welcome. Welcome to our family. Thank you, Mr. Mount. Thank you so much. Thanks a lot. At sinabi ko Hi, Copy Luzon from United Kingdom. Hi, from United Kingdom. Is it after? Thank you, Mr. Mount. At sinabi kong ikaw na ang hinahanap ko. I'm alright, I'm alright, I'm alright. Thank you so much for watching. Bakit ka at sinabi kong ikaw ngahan? Our stepson was asking for food and money. He's going to make us... Yes, that's right. Oh my God. Our stepson is stubborn and spoiled. Oh my God. No need to spoil our stepson. No. Terrible. Make us spoiled. Terrible. He make us poor. He going to make us poor. My God. Oh my God. Alright.
YouTube shut down Fred's live today. Why? What happened? Oh my God. Nag-practice? Yep. Oo, kahit mama din nag-practice. May busy ako eh. May B. Sabi mo lang ano, mama. Mama, 35. Ay, mama. Wala dyan. Klase. 80 na rin? Pabulog, wala naman RT. Doon na. Wala pa nang nag-ako. Ako naman po ba rin? Mo na ng burog mo. Magawa ka Ano? nangyari. Ano ba ito? Nagliwang ka ba do? Tapos short mo, ihangir mo kay para diri matian. He got YouTube got copyright claim. Maybe. That's why I wonder, oh my God, what happened? Same ito. He got the warning earlier, but since he kept playing music, they shut him down. But it's only for today. It can go live tomorrow. Ah, okay. Maybe he need to stop doing live with music, something like that. Parang nakahaan ako. Wait ba, ano ka? Easy lang. Di ba, narik-irik lang si Dio. Gagahang ka. Ako nag-video, makulog ang kamot ko. Ikaw, ito lang ako nag-video. Magandiri ka. Ito ka pala, dito. Ako lang itong pinakamagwapo. Diri sa bagay yung haircut na. Hello kids from Daddy Mike. Hi, say hi kay Daddy Mike ko. Di hi. Di hi. Ah, maganda silang mama na po. Hi, siyang dahil ka kay Daddy Mike. Mama, meriendal ako. Mamarindal mo kanina. Para siya, mama, meriendal. Mamarindal. Kami na doon. Kuha dito ang bag ko sa luwas sa gina. Tanda na naman si Lolo. Ano sabi ko ikaw? Ano ako ba din? Kuya mo, Ford. Excuse me. Ako. Shirt, ay bado ko lang tas shirt. Kanta ni wala pang kita. Wala akong bariya. Ako bahala nga ni. Sayot pa na siya. Hello kids. Thank you my hubby daddy. Ay, na. Dami kasi. Ang kiking itas. Okay, Han, going to sleep now. Talk maybe later if I'm up before you go to sleep. Okay, sleep well. I will end the live in 2 minutes. Okay, I'll end the live. Thank you, my love. Thank you for joining. No worries. I end the live. I love you. Sleep well. Bye-bye.